Durdum bak. Dala kaç bulduk yok mu? Kaşan karşıladı yok mu? Bu 13 evine ekvatorsuz dergasında turamız. Aşağı harcamayman ne öyle? Karsız ötküzetim. Bari karmen ötküzeteceğiniz. Biz bulsak süremiz. Bu targovец kılayız ne? Of bilmeyeyim. Yerden karşıma çıkardı bütün iş yıktığında. Bu videosu doğru gide. Kıratken işini yapsayın. Ne kadar için yaptın iş? Jitildim ben. Pakıt kayıt koyan tavuğa. Benim olsam soğurlu bu videolarını bilmeyeyim ne yaptım. Kâgıma taş var o. Ketip kalsam var. Uykum atılım şey. Yetirik parmağısını uykunu atkan bulmadı. Yok mu? Bugün bir günde gömülü деген videonu sürerim o. Süteyim o. Video sürek bugün. Tamamdır. Nagrak bir inan var. Yok mu? Aslında bäriňe selim, sizlermen bogamen Gligor. Bugün men özümniň bir günde ömrümde süretim bolamyn. Kutma. Özümden. Oşun bugün dostlar men bugün bir günde ömrümde süretim bolamyn sizlerge. Alay boladym. Жалгыз өзүнүн абалда казына таргоочу деген кетип калса болду. Ошо жителдердин баары поход кайтып калган тауга. Мен болсам билбейм бармайм. Калса артка тартып. Бармагам угунуп жүргөн экинчи күн. Мен баары ак кетип калган. Акча жыйнап, кайфтан жүрүп. А мен жакта özüm kırat giyinip bir şere olsun var olarak mı mağadı bizim jitellerde Java kıstayın derse var soğulmamit oğlanın maçı jürmümit tak play baratın adamım ay köp söyleyeyim olsun kaz kırat giyinip Igor kartoş Markov'tan mag tamakçı yürek. Kıratkan janjağı da açıp köpte. Azlayımız oldu dostlar ya. Duyur. Var bana bak dislike. Kartoş müziği hoppa. Ой, не kokut. Ama tabii gerek mi lan? Ama koyulan. Olmayan arzlam. Yaktardan mısır? Bir şeyin çada gerek. Tasıp kalırsa belli o. Onun yüzüne köp çıkıp Жалпы өздеріңде қалай не жаңалық достар? Істеп жатсыңдар. Бүгін қызықсыз осындай тіршілік болдым. Істеп сізге. Ne? Dostlar ne?
Gratın aslında mı? Körpeşi mi? Körpeşi tavuğu mu? Gratın aslında. Doktor. Yemden işte ne var ki ne? Doktor ben meçimde olmuş kız. Aslında bir. Hemen bir neyse böyle oldu da ya. İşte oy. Kolum yetmiyor kadar iyi olmuyor. Lan niye olursa ne? Tekrar canda tutmuş. Tık şimdi ışığım kızıp dur bak bacağından korkunç dur. Lan çok saklanım ha. Hiç namaydım o aslında. Bilmiyorum. İşin bakama aldım. Daha aşkurik. Dostlar. Yoktur mu onun dibine öyle? He. Koyayım. Aslında bir kutturanlık var bana. Tadır şişim yok mu? Hemen tarak olsun. Geç ya inamayın. Geç yarım. Geç yarım. Şimdi bulmuş. Çürün. Üzerimizde dostlar özümüzde risk avat edip bilmiyorum ne işleyeceğim böyle lükta olmuyor. Aşayım böyle jinav жүрген адам ғой ана арам шөптерді жұлып және жаңағы тазалап өзім грядкамын ғой және жаңағы бір тазалай қояйын дедім не болмайды достар мынау немене böyle түсіп көрейікші давай кеттік ал мынау кәдімгі үй ғой мынау бір бөлмеге сөйтіп тастаған. Телевизор көреді. Мына кім тұрады достар мына ішінде? Жоқ кім пока что. Тамақ істейтін жері, мына тамақ жейтін жері. Мына бірақ. Немене böyle қалай істеп қойды? Мына адам сыймайды мына ішке. Адам қалай кіреді? Қуады екен достар, қараңызшы достар. Сырттан люк тауып алдым, ішіне кірсем осындай бір бөлмелі, бір бөлмеге сыйдырған үй, квартира сияқты білетін шығарсыңдар достар, Мынау сандық ашып. Епа. Ба. Мынау бір бай біреу ма немене бәле? Жатыр. Şimdi atқан жоқ па көрінейші. Bizim ауылда мұндай жоқ сақтады ғой. Жарыққа ақша жетпеген ау бірақ, не достар? Ол кәдімгі алтын ғой мынау. Ой, бізде ұят жоқ. Бізге де байлық керек. Бұларды алып кетейік. Вообще кім ол мен? Вообще байқа тығылып жасайтындай. Бұл жақта жетер жоқ бұндай. Байлықтарын насыр үшін көрдім бе білмеймін, короче. Қызық емес маған. Маған ақшалар қызық тұр. Резко осыларды алып кетейін. Маған жетеді осы. Түн болып қапты достар. Ё-моё. Бүгін өзім бір күндік өмірін сүретін деген адаммын мен. Қандай нәрсе шықты. Қой достар, жоқ қоя салайын. Мен ештеңе білмеймін. Шетелдер келсе өздерінен байқап, аңдып, бүйтіп біліп алармын. Қайда ешкім білмейді, бұны өзі жасырып қойған. Ешкім ашпаған да олар. Ё-моё. Бүгін бір қандай күн болды. Достар, кім деп ойлайсыңдар бұл? Жазып кете салың комментарийға. Түн болды, мен ұйқым келді. Уже Майнкрафтта бір күнді білесіңдер, тез өтіп кете салады. Ал менің ұйқым келіп тұр. Сау болыңдар достар, сендермен болған мен Гликор. Видео ұнады деген ойдамын. Маған жазылып тіркеліп
videolarıma like basıp ketiniler. Sağ olunuzlar.